tuna MSRG ma e workout ke ma zong te ka lo ti lang ve do na chuan hei hetlam hiao hi fitness zone ni tai performance zone zo ka ni tu performance zone hei ta han in jak so performance zone na India chuanin hei ke ma hi ke in fit lo tu ka chuanin ke in fit le de theina turin i Christmas le kum tharin kara te khan kan lo ei ben sa a in sum lo khan gym kal lem lo khan chuanin hei hi in la fit chho tur le mobility te khatiang ang te kha kan train chho le do ni chuan hei i ka partner hian lo set up tar tan chu chuan i voin na tan chuan hami kha ka lo ti lang ve don ta ni chu thau mem minutes to mo kanti doon. Saan warm up tayo lalo doon. 5 rounds. Exercise per heat, 5 rounds. Saan tayo doon exercise pa nga doon ha? Pwede niya. What? Warm up kayo. Okay. Minute on the minute. So, every minute on the minute ta chuan minute khat chung kan ti don ti na mi. Ang se chon mo. I mom chu ang tinan wei na. Chan na deu chu. Mu ni lo ni klian ta ni. Man chang kai ni pa chu. Mu ni lo ni klian ta minute som ti chung chu. Tai lo ni klian la chuan I mom kha minute som ti chu ti ti ta ni chu. Every minute on the minute a ti san chu. Exercise kai ti to kai se don ta ni exercise pali panga a chei du za za ni som ti chu mi ta hai ta. Exercise pali ka jam panga kan don ta. A first a chuan box jump kan sa example a chuan nek po ti thei ta. Box jump kan don ta. Box jump kha rep kan ti za to kan se don ta ni chu. 10 reps ni chuan zo minute khat chung in kan zo ngai ta ni chu. I zo ma le zo chung are ne le. Minute khat chung kan I box jump ka second som hiya. Second som hiya I zo chuan second som di dang la bang ha rest period. Chuan minute ni ani che khan che ya me. Next minute a exercise dang kan start khan. Ani chuan minute khat kan exercise ha chuan minute khat kan rest don mo? No. A minute ni na in tran le che a khan start le khan no. Ani chuan minute khat chung in lo zo man lo tai la ka chun zom tar tar. Chun zom tar tar ai chuan chuan I ti ran to le chon rei ti mon chuan chon rei lo. Okay. Chuan chuan extra rest period dik shanom lo ta. Chuan I ti ran po le. Minute som ni chung chon lo vin ka ti ran tam chuan chon lo vin ka ti tar tar. I ti ran ai zo I kam reps kai zo ma ni chuan. I zo pa. Mase ka reps ti tem chuan reps ti tem tu chuan and then 10 hote in 10 6 reps ta la min second som na ve le zo ha le ka so second som ma so so om si lo ta engma a tha pa lo ni zo chuan na ki mani win push thei tor minute khat chung kan zo man nge ngi tu si extra tlem bang tu si sal si ma ro chu ma de wo sam de kan zo thi tu si lo min challenge tu to a ha to ram pang a ha to thal to china kan na zo thi sam ma se ka den kai sa be ngai mo ma se EMOM kan ti ma chuan tha de wei no ma thaw ngai ti na ngai warm up dan chu ngai shan warm up pit lan na ro ta ne okay warm up pila ni chuan ilo warm up ang
Tipo, eu não entendo. Music 없는 짤? 뭔가 우리가 뮤직을 làm một tiếng cảm rất là Nó kìa lại, nó duyệt trẻ. 쉬는 거 뭐라고 너? 나 뭐라고 못 해보냐? 모델이 내가 좀 Tapos, camel, cobra. Start to think of you. Box jump, thrusters, burpee, kettlebell swing, push up, 20 minutes. Timer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minute cut.
Yeah. Allez, là, c'est ça. On va faire des choses. 10 seconds. Start. Seconds. Push up. Now listen, get on. Listen, you're tired. Hands. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếng này chứ đâu với thật với lý cần gì cái lúc Seconds. So, now I'm going to go. Seconds. Huh? 4, 3, 2, 1. So let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go.
Come on. 20 seconds. 3. Happy one done here. Come on. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Third round, let's go. 1, so check. Halfway done. 6, 7. Halfway, hey. Come on. 10 seconds more. 5, 4, 3, 2, 1, go. Come on. 10 seconds. Another swing. 5, 4, 3, 2, 1, go. Yeah, 15 seconds. Let's go. 10 seconds. Like I said, exercise 5, 4, 3, 2, 1. Last round. Last 5 minutes. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3.
Trust this. 5, 4, 3, 2, 1, go. Yes. Last round, Vic. Only 2 minutes left. 15 seconds. Burpees. Example. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Seconds on board. Zoe. Hold on. Do not swing this again. 5, 4, 3, 2, 1, go. Last two exercise. 2, swing now. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Last exercise. Let's go. Last. Oh, 15. Last exercise. Let's go. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, go. Okay.
mi kha kan imom session chu ani ta hahthlak em a hahthlak pon ya kan ru in clean lawin ka sia ka tum ru na khan clean thot lo ni mani pushna shi phi po sa sa ki te nga so hi no cha kem kan mang ho de wa kun klem te chaw kan nei a phwan ta khai ni bai po ta ka to ve che kan nei kha 30 minutes up in the hook ใส่ทำจอกันนี่ค่ะตอนนี้ติคากันเราดูตกตางอ่ะเราคิดสักวันเราดูกันเสียตอนนี้ติคาก็ workout session แต่ก็รอนโพสเร็วๆมาติคาMSR อันนี้ตา MSR กัน workout นี่ตาตัวมาขจรสูโปให้ลำปัง fitness ลำปัง performance zone ลำปังอันนี้ตาอินหน่อยอ่ะคว้าในมาชินเบลล์ตาตรงนี้ตัวนี้กินอากันนัดตุลังเวลเซลตุลังไงล่ะอะไรนัดเอ็มโมอันสอนนี่ติโปตุลังเวลเซลตัวตุลังไงยังadaกุเล่บัตรเวอร์ กันนั่นเลยด้วย trainer นี่ trainer เท่าตัว